na leo na rekariata tukaitwa 2032 leo to Meru kabete tia kimanire gita muno inya ndendo tiaria niki nuntu bo kimano ku angitumira rito gukimana it's a very confusing state Kenya kia confused Meru ne ambiria wa confused ire ambere na gute makinya twakuria miaka iri na possibility ya kuthiana miaka ingi iri ithatu is very high so gwa Meru na njire nkui ntigwa ndotonyera ntoje Meru ori nyakwa twika kawira kwingwa kurungi otonya mbere ya settled down miaka ingi iri gwa Meru na development na anything to do with Meru ite Kenya rai for the time being otogure tuitara 47 counties wakinya ire itara wa 0 10 0 11 Meru 0 tara kathungu tho eta 0 13 for the time being not to it's a confusing and confused county by itself no to na ndi twinde turi ajuaji twinde twathurire nkava na iro no edra interike muntu no kabeta tutigana Meru good tutigane mantu wanga bana no kwera kini kwento kintekurukira none tegete kya gabana kya county ya Meru antu ambete ko okuwa botobore antu ambete ko nibe kwenda bakombore county ya Meru bita gatira munya nambete ko nakwenda giteke kena kwenda gushokera mithikare nture